bado anaye nafasi yao ambayo inaitwa kambi ya watakatifu. Kambi ya watakatifu itawe indiwe yudusa lobiko momu kapita momu wami omuyeni atekerire bwana atekerire erono mu wake atekerire wala asifiwe atamire erono mu yawake atami no mu yawake ko kanisa bo Kristo bayamaye mire wita babe ro kambi na ile kambi inaitwa kambi ya watakatifu. Abantu boki eziba bali mu ikulu bo yabo aba Israeli aba taifa bayabati y'omwandi wa Israeli bo bakondo ama baherekeza y'abantu abo tababeruna buyaba ziro ruhande rwa Israeli abo bose banadaha ryabonye nubaga mwinjibone nunadaha ryomo nasizize amangu amalezotamba dukoze rwacho bulugorora nene no kwikago mutega kambi watakatifu ne wakasoma omukitabu kya Kutoka 12 osomera ekitabu kya Ufunuo 12 n'ensura za wanaona kubishishi amangu Israeli achamukalenga omubucha wakaimba wimbo wa Musa Biblia wahimbisa abantu bose bagenda basangire agoma ngoniru Biblia yeresire kiratumvikana no kumiganira bibi myamoja makumi mbili na ine elfu bo b'Abayahudi agomando wataimba wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana Kondoo kwa ajili ya watakatifu ambao walishinda